Ner malaken yam kana diala kon tin barwani lingwas me kan online TV channel biya kamal. To kon ke message me shanon kon and work community mentire which ka Kenya ke kana robi. Tur menen yen magwasa me wude nen yen magwasa me jen jaram dan la no kwen work community la chairman take a job me gorno banyo yakel mi shalat ke mi kana non kana man wartin content in that re we kana robin with me. Kana take mu gwa mi kana yale ka queen wari mu go wari jen wo de kana jek no ban je nywa kel kan kono ni am mi jira mi jidit ka nor 90 TV channel go jen wo jin de subscribe ko de notification be alde je twain ko mi take la mi breda sha mala be keje ka jo mi kana kwen gwa seme ka message dan ti kana top mi gorno ban nywa yakel kana nene ke kenyam wude me shale bidong road bidong jena ramlot ka kwar Nuer community ka Kenya ken let ken long ka kwi Nuer culture ano de Nuer de culture yen de jangach ano je let ken ka kwi de molong menen yan magwasa me bi me bi culture no bi culture Nuer mugoro dong de yen yala ngaje no jen chagor Nuer kel Nuer kel ka jodan en chalat gwasame gorno bi akulaling ramkel an kulate ka jen binan kono me la lawa lawa wachari aleka rewike Kenya Sheikh Michel ke nyabora on top wachen werakel jeri aleka ala lawa mugu yenme alo jen a dungman Queen Nuer culture ka jomi kan lat gwasa men go de ne to wan de kan gorno de kan jek ken ram no mo an go der Nuer kel der jek ku kan mesele jakane di ala content no ka je ano de kan bi mishet kan me de kan jek de kan de ran der je use ke der je kok no jen chere ke Nuer traditional garment mela men alet so di nen no mi check ja lat gwa lon ka je Nuer kel men kule la masi gwa se men chala de ken men goro kwala nyoga ye kel ken nena mun no grane en go dere mishit ken me dere je jek la bi me bi shari ale kama under the leadership of Bidong Road Bidong Ramadan the respected chairman of the Nuer community ka Kenya ka Queen Nuer culture kan bi mene mishianene chi bi ni jan kan point de kel mishari aleka ko dera nat dera kalwak ka ngachian ka culture Nuer so di nen gwada me cha mo ke jat di nen yana me metekelot kie meteke meaning ogora no dere je jek di nen gwada cha nyo lat ba manekon so no gwad witino wi lwakot wi ka ngar kela dung Nuer yani no cha dung jat me cha jalat Nuer Women Association mentere wichen binemi ka Nairobi chikena kwenen go ramun no dere na me dere je jek dere bi ma dere je jek dere ka contact ka Nairobi de ji nyot gwada dan je jeten gwada dan kwa printen ko jen elawa jen gwada dan ku ken realekatin special Ramadan le me wa nyebot sorry nyabora on top jaram dan en kuna ko design ka jaram dan ko distribute elawa na mene goro jen wo de Nuer women naiti tiene me naiti dit they can jek and Nuer culture garment me kie bi gwi kono mo gwada me bi sha gor Nuer kel okay dio jadi nen cha gor jat lech misho wi re gwada nen jat lech ka dob dana chikana gor ka je ko de bi me de je na kie man lode so bi chunen wo mishe jikan bi ngaje no take use mo gwa en gwa the gor wutina der wutin
keje enran gorge jen wo daraja jek dera der jek no kadera je no neri ko kien en go challenge use bajo kwen gwasme ke to English ka do badana chikan ngor keje la chairman Bidong Ruot Bidong ka do badana en che rajma che kwen keje. Under the leadership of Bidong Ruot Bidong, the respected chairman of the Nuer community in Kenya, great cultural progress is being made. One of the most inspiring examples is the promotion of Lawa, a traditional Nuer garment worn by Nuer women with pride and elegance. In Kenya, Nyabora on top has taken the lead in working under the cultural initiative. She is known for designing and distributing the Lawa, ensuring that Nuer women, both young and old, can dress in a way that honor their root while also expressing dignity and beauty. Lawa is more than just a clothes. Okay. It is a symbol of identity, unity, and tradition. It reminds the Nuer people in the diaspora, especially in Kenya, of who they are and where they come from. The good news is that anyone in Kenya can now order the Lawa, or around the world, anybody can order, whether for cultural event, community gathering, or just personal use. Well, this beautiful garment is now easily available. Thanks to Nyabora effort, this initiative is not just about clothing, it is about preserving Nuer culture, uplifting women, and showing that the Nuer heritage can thrive even far from home. Let's appreciate those working to keep our identity alive. So jome a jome de yene ling kadobadan en charger yalikeje en don culture kuna me ko da na da kalwak bi gorno jin bi janyo kana ko kien bi lana ngo sha garmene me ki lawana me charger yaleka ko bunwer bi kana jek we monitoring goal lawa cha gorn wara kel lo madan wara dial shamana gwaskel madan wara dial cha gore jat lich so na mene nen yan magwada me jada me jala jat lichone so dun culture kaka kon e kola ware goran ojin bi nyogna siko kien kam gorana bano dera rach ramadan en la cour Nuer community rewi kanaro bi ke Kenya bi Bidong Ruot Bidong bi chujek no bi churai keje ka dob dande rai keje bi mandana en chariale ka la lawana me bi shugurno bi jekaja ajen jawdana gode nywa ye kelan ban nyo jomro dien chuche puro jeno jin bi nyo anas ko ken am bi atekamal bye bye.